Pozdrav svima i dobrodošli. Danas pričamo o jednoj, pa slobodno mogu reći, revolucionarnoj promjeni obrazovanju. Zamislite, veštačka inteligencija čiji posao nije da nam da odgovore, već da postavlja pitanja. Hajde da vidimo kako ta naizgled jednostavna ideja menja apsolutno sve u načinu na koji učimo. I evo ga, sve kreće od ovog jednog prilično provokativnog pitanja. Znate, ovo je ona vrsta ideje koja bukvalno preokrene sve što smo mislili da znamo o tehnologiji u učionici. Znači, ne AI kao neka sveznajuća enciklopedija, već AI kao iskra koja pali radoznalost. Hajde da zamislimo jednu scenu, čas fizike, 7. razred, i odjednom se čuje ovo pitanje. Ali fora je u tome što ga ne postavlja nastavnik, ne, postavlja ga AI avatar tamo na ekranu. I bum, lekcija o sili trenja je upravo počela, a da niko, ali niko, nije ni izgovorio reč trenje. Umjesto suve definicije, učenici su odmah dobili, stvarni problem. Dobro, ali šta se zapravo krije iza ovog pitanja? Koja je to pedagoška magija na delu? Da bismo shvatili zašto ovo radi, moramo da zaronimo u jedan koncept koji se zove heuristička nastava. Sad, ključno je da razumemo jednu stvar. Euristička nastava nije, neki spontani, nepripremljen razgovor. Ma ne, to je jedan vrlo pažljivo osmišljen proces. To je bukvalno sistem pitanja koji vodi učenika na putovanje od onog konkretnog iskustva, guranja knjige, pa sve do apstraktnog pojma. Dakle, znanje se ovdje ne prima pasivno, ono se aktivno, korak po korak, gradi. I pogledajte, ova tabela savršeno oslikava tu promjenu paradigme. Sa leve strane imamo onaj stari model, koji svi dobro znamo, klasičan prenos informacija. Ali sa desne, tu je nešto potpuno drugačije. Nastavnik odjednom više nije samo neki izvor znanja, već postaje arhitekta misaonog procesa. A učenik iz pasivnog primaoca postaje aktivan partner u otkrivanju. Velika razlika. Dobro, pedagoški koncept je, reklo bi se, jasan, ali postavlja se praktično pitanje kako ovo primeniti na recimo 30 učenika u jednom odeljenju i to istovremeno. Tu na scenu stupa tehnologija. Sada prelazimo sa zašto na kako i upoznajemo alat koji celu ovu priču čini mogućom, skalabilnom i personalizovanom. Naravno, u pitanju je AI avatar. I ova analogija je, u samoj srži cele ideje. Sjetimo se Sokrata. On nikada nije davao gotove odgovore, ne. On je postavljao pitanja. Pitanja koje su terala ljude da preispitaju sve što misle da znaju i da na kraju sami dođu do istine. Upravo to je uloga AI avatara ovde. On nije sveznalica, on je medijator mišljenja. Sad, ono što je ovdje stvarno zanimljivo nije samo šta ovaj AI tutor radi, već i ono što je eksplicitno programiran da ne radi. Njegov posao je dakle da baci rukavicu, da stvori kognitivni izazov, da podstakne učenika da argumentuje, da brani svoj stav, da ga stalno vraća na njegove sopstvene pretpostavke. A najvažnije pravilo, zlatno pravilo je nikad, ali nikad ne dati konačan odgovor. Ajde da se sad vratimo na onaj naš čas fizike s početka. Taj čas uopšte nije bio haotičan. Naprotiv, pratio je 5 vrlo preciznih faza. Sve kreće od motivacije, one jednostavne akcije guranja knjige. Zatim, kroz vođena pitanja, sledi otkrivanje. Učenici sami dolaze do ideje neke suprotstavljene sile. Tek u 3. fazi, konceptualizaciji, oni pokušavaju sami da formulišu definiciju, a nastavnik je tu da je formalizuje. I na kraju, naravno, primjena znanja u novim situacijama i refleksija, razmišljanje o tome kako su uopšte došli do zaključka. Ciklus je zatvoren. Ali, znate šta, ovaj spoj metode i tehnologije nije samo neki simpatičan, izolovani eksperiment u jednoj učionici, ne. Ajde da se sad malo odmaknemo i pogledamo širu sliku. Da vidimo kako se sve ovo uklapa u neke globalne standarde i, što je jako važno, etičke okvire obrazovanja. I evo je, ključna formula. Možemo to gledati ovako. Heuristička nastava je pedagoški softver. To je logika, to je mozak operacije. A AI avatari, oni su tehnološki hardver. Mašinerija koja omogućava da se taj softver efikasno pokrene. I to u masovnoj praksi. Suština je da jedno bez drugog ili je neefikasno ili je potpuno besciljno. I ono što daje ogromnu težinu celoj priči je ovo. Ovaj model nije izmišljen u nekom vakumu. On je potpuno usklađen sa globalnim standardima za veštačku inteligenciju u obrazovanju koje je postavio ni manje ni više nego UNESCO.
I kao što vidimo u tabeli, principi kao što su učenje usmereno na čoveka ili kritičko mišljenje, oni se direktno preslikavaju i na heurističku metodu i na funkcije AI avatara. I to je ono što celom sistemu daje i pedagoški smisao i što je ključno, etički legitimitet. A sad pitanje je, ko sve to drži na okupu? Iza ovakvog sistema mora da stoji neka institucija, zar ne? Pa u ovom slučaju to je CRAI, Centar za istraživanje veštačke inteligencije u obrazovanju. Njihova uloga je da budu integrator, da povežu pedagoška istraživanja, obuku nastavnika i tehnološki razvoj u jednu koherentnu celinu. Cilj je jasan, osigurati i kvalitet i etičku primenu. I time polako stižemo do samog kraja, do onog najvažnijeg, do moćnog zaključka. Koja je na kraju dana krajnja vizija, krajnji cilj ove cele obrazovne priče? Pa vizija je stvaranje jednog potpuno novog obrazovnog ekosistema. Ekosistema u kojem se sve uloge redefinišu i uzdižu na viši nivo. Učenik više nije pasivni primalac, on postaje autor sopstvenog znanja. Nastavnik se konačno oslobađa one rutine prenošenja informacija i postaje stvarni arhitekta učenja. A veštačka inteligencija, ona tu pronalazi svoju pravu, smislenu ulogu, kao moćan alat, kao onaj naš medijator mišljenja. I ako postoji jedna jedina rečenica koju bi trebalo poneti odavde, to je ova. Ovo je centralna teza čitavog modela. Cilj, dakle, nije da se mišljenje automatizuje, već da se ono pojača. Suština nije u tome da AI misli umjesto učenika, već da učenici uz pomoć AI misle bolje, dublje i na kraju krajeva odgovornije. I za sam kraj završavamo sa pitanjem koje, čini mi se, sažima čitavu filozofiju. Živimo u svetu gde su odgovori jeftini i dostupni svuda. U takvom svetu jedina prava, istinska veština je znati kako postaviti pravo pitanje i kako pronaći put do rešenja. Zato veliko pitanje za sve nas ostaje kako da izgradimo obrazovni sistem koji neguje baš to.